Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata re dire reading ya rena ya beke ye re go rena molaetsa re tlo go ihwetša ke molaetsa o tswa go the Guardian Angels, re go rena ke molaetsa o re go eng. Okay, ke na le the Magic Guardian. Okay, ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke re mo go semoya ka Dr. Magabo ditaba ke maphapha le go ipsina ka tsona le ka se ke tshole le mo channeleng ya rena le go pele go subscribe le like channel ya rena le go tlelena notification bell o le gone ipsina ka taba tse ke le tshwaretse go tsona ke na le khathe e re go the drum. Okay, re tlo kwa molaetsa o tswa the Guardian Angel le go rena ke Guardian Angel e feng e re fa molaetsa tšatši la lekgono. Reading e ke ya beke ka moka re na le the truth. Okay, ke na le karata tše tharo mo pele ga ka ya mathomo e re the Magic Guardian ke molaetsa o le o tswa go the Magic Guardian. Magic Guardian ke guardian and spiritual guide se leng gore se tletše kudu ka lo tša tshwana le di magic ka mogare. Ke rata bjale karata tša ka tsela e le gore di tla di bona. Okay, Magic Guardians ga motho a na le spiritual gift le ena re ka no re le le spiritual gift ga se magic but ba sa wela batho ba na le spiritual gift ba wela under the Magic Guardians akere. And then re na le guardians tša go fapana ka mara maphelo a rena motho mo le mo na le guardians tše dintši o ka re ke about ma 10 or 15 ka mo sa gopola tata re tlo bolela kudu ka di guardians. Re na le di ancestor guardians ba ile ba re file tsona ditaola tše rena go le tsona ba re file tsona tools tše le gore re di šomiša ge re divina jwalo le jwalo. And then ra bušape ra ba le di animal guardians mo e le gore o tla kgotša ka nako nngwe badimo ba ba e tla go wena jwale ka phoofolo e itseng mohlomong ka tla go wena as a bird bjale ka nonyane nako ba tla go wena as a tortoise jwalo le jwalo. Okay, and then ra ba le di Guardian Angels tše le gore di re thuša ka di-projects tše rena go le tšona di-business di-project jwalo le jwalo go kgwetša le gore na le project e le gore wa e rana and then ke bona ba go fan this creative ideas tša go ba le tša thoma project ewe and then ba tla sepela le wena kgato ka kgato go ntse o le busy ka yona project ewe gore se ka dira di-mistake mo ka re ga yona project ewe o kgwetša le mafeletšo project ya go e ba e faila. Ra ba le di Guardian Angels tše ba yo le gore ba re fa mebereko ba re fa mešomo ba responsible for di needs tša rena gore re kgone go reka dijo re kgone go ja re kgone go apara re kgone go ba le a shelter re be le mo re dulang gona jalo jalo di a fapana di Guardian Angels. Okay, ra ba le ba ile gore ba bjalo ka di-bodyguards tša rena ke bona ba re protectang ba re lwela spiritual ge go na le spiritual attacks ba re lwela jwalo le jwalo o ka kgwetša le gore mohlomong o ba le ditori tša go tšhoša tše e leng gore ka mehla wa ketimišiwa wa attackiwa jwalo le jwalo tori tša go se tsebalega o kgwetša le gore mare ka re ga tori tše wa kgwetša le gore manaba a go fenya ba go ketimiša ba go tshwara ge ba go dira tše ba go dirang tšona ba go fenya ke nete ba go fenya o tsebe gore go na le le tšone nka re bophelo ba gago spirituality se blockegile di-chakras tša go di blockegile so go bohlokwa gore o blockole le tše gore o kgone go bona go na o diragala eng ande o kgone go lwa le meleko ka mokana ga yona. Okay, so Magic Guardian molaetša wa gage wa bohlokwa o a re fa ngwana beke ke ore unlock the magic within. Ka mokana rena re le batho whether na le spiritual gift or ga ona spiritual gift re filwe dimpho tša go fapana o ka no ba o sena spiritual gift ile a kere spiritual gift ke la gore ke mpho e le gore o swanetše o na le e purpose o swanetše o e serve a kere o swanetše purpose ya keng o tlo thuša batho o protecta batho jwalo le jwalo a kere. And then go ba le batho le ba na le dimpho tše di itseng motho mongwe ka ba le mpho ele ya go no lora wa kgwetša le gore ga na spiritual gift ga a tshwana gore a ye thwasong a itšhole a thwasa a tla tšhole ditaola goba a tshwana ba moprofeta mara yena wa lora wa bontšhiwa ke mpho ntowe. Ba bangwe ba file dimpho tše le gore maybe they can be like artistic o kgwetše motho wana mohlomongwe o kgona go ba kore o kgona go drawa too much wa draw ya mola draw ntlo e botsebotse ya badimo a draw ya diphoofolo a draw ya eng mo e leng gore ga a šomiša mpho ya gabotse ka mokgwa badimo ba nyaka re a šomiša ka gona a ka drawa di-paintings tša go fapana wa kgwetša bila rekišetša batho ba e tla ba reka and e le mo e le lehumo la le tšwa gona. Ba ba filwe dimpho tša go actor ra ba bona ba actela di-film ba actela movie go lebeletše movie wa gona motho la o ka se believe wa actor ra bona ka re ke nnete ntho ya diragala ka nnete because ga a actor ka mokgola o kore o tšea yona character ene le a e actang a e apara a ba yena motho a actang ka nnete a tloga a re bontšha bokgoni ba gage bo botse. So ba bangwe ba filwe dimpho tša go ngwala jwalo le jwalo
ba bangwe ba file dimpho tša go bolela go tse le gore o motivational speaker o ema pele ga batho wa bolela wa dead presentation jalo ene go bolela ka mehla batho ba go theeletša ke ka mokgwa ba filweng ka gona ba bangwe ba file dimpho tšela tša gore motlho motho wane ebile a ka bula le kereke a ba le kereke wa kgotsa ka emekua pele a rera wa kgotsa le gore ka mokana ebile a gona motho a putumang ka kerekeng ebile kereke ka etswa batho ba rešo ka re ke be gona e tsena ke ka mokgwa le re filwe dimpho tša go fapana ka gona so o mongwe le mongwe o tlo folowa mpho ya gae ka mokgwa e filweng ka gona so ba re o na le a magic ka mo gare ga gago ka marapelo ya gago in your soul so you must unlock that magic e unlock o kgone go tseba gorena di-magic tša ke tša mohuta mang gore o unlocke magic wa gago o swanetše o be o dira ntho ya re ke a spiritual awakening without spiritual awakening o ka se kgone gore o tsebe o ka se kgone go unlocka di-magic tša ebile o ka se kgone tswana di-magic tša ke tša mohuta mang. Okay, and then a sa tšwela pele ena magic guardian a re botša ka the drum and then ka the drum Molaetsa re fa ngwana a re dream and journey so o botša gore dipono magic wa gago o tlo tla through ditoro a kere kore go seno unlocka o seno unlocka your magic and then o tlo thoma ba le ditoro tše le gore o tla bona ka ra tsona toro tša go se toro fela toro tša ke leeto ba o bontšha leeto la gago ka nako nka ra toro tša ba kgona go bontšha leeto le le re o ile wa le sepela ka re ga bophelo bo o bo phetšeng before a kere in your previous life ba kgona go bontšha leeto le o tlo le sepela in your next life jalo le jalo kore everything will be revealed to you ka tsela ya ditoro ke ka mokgwa ba tla tlišang dilo ka gona ra boša gape a re botša ka the root are hold the space so o ra gore wena o na le maatla a gago a within you a ka mogare ga gago a mo moyeng wa gago so ntho ya botlhokwa ke gore wena o kgone go šomiša maatla a gago ke ntho la gore bula maatla a gago a kere kore bula maatla a gago open your spiritual gift awaken your spirituality gomme o tlo kgona go bona maatla a gago o tla realize and ebile o tla kgona go tseba rena wena o strong go kakang Mangeloi a gago ba o file strength ba o file power maatla a go change dilo maatla a o dira dilo so the strength is within you and then go botlhokwa gore o ka se kgone go change dilo ebile o ka se kgone go šomiša maatla gago go sa a bulele o santse wa bulele pele o kgone go a tseba gore ke maatla o na le maatla majwang and then o kgone go phetha ka mokgwa Mangeloi a go ba re phetha ka gona then o tlo kgona go tseba di-purpose tša gago mo lefaseng gore purpose tša gae ke o dira 1 2 3 and o tlo kgona go sepela leeto le ba reng wena o swantse o le sepele le le ba tla go revealela lona ka ditoro tša gago so molaetša wa bekeke ke gore o direng o unlocke the magic within you unlocka magic owe and then ba tla go wena through ditoro ba go botša ba go botšang tšona ba go bontšha letso la gago and then wena you'll take it from there and once fela o thomile o tsena mo letong le banyaka gore wena o le tsene o tlo bona dilo ka moka tše e leng gore o swanetše o di bone gobane go tletše kganya ka ra bophelo ba gago o swanetše o be ka gare ga kganya yeo e le gore Mangeloi ao ba o file yona go ena le kganya o kgona go realize dilo tše dintši tše e le gore kore matlho a rena mabedi a kgone go di bona mara ka the third eye o kgona go di bona letšo ka leihlo la semoya go no tswalela matlho fela ba kgona go bontšha selo se seng ka sepitinyana ge le gona le spirit mo gaufi le wena se le gore ka matlho a mabedi ga o se bone mara the minute o tswalela matlho a gago and then go a tswalela go bule ka the third eye ge se no bulega then o tlo kgona go bona tšona di-spirit tše di le mo gaufi le wena o tlo kgona go thuša tše di nyaka go thušo go se no tswalela matlho a gago third eye o bulega o kgona go bona motho le re batla go mo romela mo go wena motho le gore o nyakana le thušo and Mangeloi a gago le Mangeloi a gage motho ba kgethile wena gore e be wena motho o tlo go mo thuša so unlock your magic within ke a leboga ba gaešo kona molaetša ke le tshwaretšeng ona bekeng yona yeke a re kopanang gape beke tlang le be le beke e botse and then re tla kopana gape beke tlang ke a le leboga.